Ovi helikopteri sa ranjenim i bolesnim, ovi kamioni što donose pomoć UNHCR-a preživjelim u Golgoti Srebrenice, jedina su veza sa svijetom više desetina hiljada onih što preživješe pakao Podrinja, Cerske, Kamenice, Konjević polja, Srebrenice. Ovi ljudi su u kafezu nekoliko kilometara širokom. Oni ne mogu nigdje otići, niti im ko može doći. Autobusi, putnici i vozači više ne stanuju na ovoj nekada veoma frekventnoj stanici u Srebrenici. Ljudi u Srebrenici stalno su u pokretu. Masovna psihoza opterećenja zatvorenim prostorom. Oni se stalno nekud kreću ulicama i to bez ikakve potrebe. I tako do kraja i opet od početka. Oni su ovdje zatvoreni, oni su u kutiji bez prozora. Školski centar, prostor oko osnovne škole i stadion mjesta su najveće tragedije Srebrenice. Od četničkih granata ovdje je za samo nekoliko minuta ubijeno 60, a ranjeno više od 100 građana, među kojima je bio veliki broj djece i ranjenika. Djeca su najveća nada Srebrenice. Ona su donijela transparente i u koloni sa svojom učiteljicom pošla da pozdrave ambasadore Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Imali su nadu kao i oni stariji, ali nada se istopila. Srebrenici ostaju helikopteri za ranjenike, kamioni i palete sa padobranima koje ljudi čekaju svake noći gledajući u nebo. Po ulicama Srebrenice improvizirane kuhinje i praonice veša, jer za mnoge u Srebrenici život počinje i završava se upravo na ulicama. Mjesta pod krovom za sve nema. Oni sretnici koji su stigli pod krov nekog objekta žive zajedno. Po 15, 20 ili više duša u jednoj sobi, 4 ili 5 familija zajedno i opet u jednoj sobi. U herojskom Podrinju porušene su i popaljene skoro sve džamije i mektebi, mnogo je mezarija preorano. Tek poneka je ostala kao i ove u Srebrenici, ali Srebrenica je opravdala stoljetnu poruku sa bosanskih prostora. Bogomolja, bilo čija daj, uvijek ostaje svetinja. To potvrđuje i ova pravoslavna crkva i groblje u Srebrenici. Bez obzira što su četnici sve radili prizivajući Boga i Svetosavlje, što su rušili i palili džamije, crkva i groblje u Srebrenici ostali su nedirnuti. Neka se zna kome je čovječnost vrlina i sastavni dio života. I tako ovih dana živi Srebrenica, bez struje skoro već godinu. Voda se kupi po malim izvorištima i bunarima. Hrane i lijekova nikad dovoljno. Pa Srebrenica čeka helikoptere, konvoje i padobrane. A dotle novi život se ipak rađa i na ovim prostorima koji više liče na koncentracioni logor.